Tigami do sipolay atawo. Rakwafatfatak ikatlo na. Inyurana akmakui kaktedo cinaya. Yanarana ni pamnekani amata dutowa. Umanup jam. Naknak menyusi Yesua. Yanani tofuni amata duto dotiraem. Iiranam. Ni manramana mapatanatanang so nakamtaji amata dutowa. Yata pangurena yamraralini amata duto. Si Yesuranam. Naji pasalay si amata dutowa, yanyi mamnakja. Akman si Moisa, di mapasalado farini amata dutowa, tumalamurong no amraralini amata duto atawo. O taurana mapatnakso fariam, arakraku pao karwayana kano farina. Akman sangta, arakraku pao karwayani Yesua kani Moisa. Yamamiminu faria yanyamaugno 5 tao. Amsi amata dutoan yi mga mamaugso makakaday. Yi mapasala-sala si Moisa lamlam sunyi amata dutodo farina. So ikano yung nano chiring na ni Moisa may limuang no may panampat chiring na ni amata duto. Akman siyang si Yes Kristo di mapasalado farini amata dutowa tumalamurong no amraralini amata duto atawo. Amiyam anak na ni amata duto. No di tayo may ganya umapanalasyo na kamnadyatan no makwaam mano yung ta matsikawp di amata duto. Amuriwo paichirangar na siya no seri. Manyiringam no si mamiring nyo chiring na dinyo ni amata duto si charawayam. Tao siya o kay naranyo so ini napo nyo tunaribo no chiring na ni amata duto mapasyub na dia ni umililamdam siya do kabuan no ni akawan no tao. Manyirin si amata duto tana yara na makasikapat so awawan wo ini napo nyo yanyi makatsita so faray kuam, alalasanda payakana, askadando yananda. Amuriwo niuyan kuno tao no kanang. Manyiring kuranam, da pasubnan iyakana, di nga mering aso chiring. Tuko naman tiyan wo, kapi uya-uya kuwa, kajida makaransando, ipansikuwa, pamaramanda. Inyura na akmakui, kaktedo chinayam, may paprat kamuan. Ta kalitan wo unong nadno tatas hadinyo may parayo doto mayono nga tao doto taa di mga nuyong. Mangday kamo do ararowa ang papagado kaduan dinyo do yanyo ikafiyay paya. Ta kalitan wo tatas hadinyo tunaribo ni amata doto. Nujita gagaso nakamdi amata dotoam mano yung ta matsirano di Kristo mangapso farina. Ta manying rusaysyam, no si mamiring nyo ching na dinyo ni amata duto si charoyam, tao siya o kay naranyo so ini napo nyo tunaribo niya di nga miring si amata duto. Sino sira o mapasob na ataw. O nyagag ni Moisa tao siya o apo do ay siyam. Sino sira o niuyani amata duto makasikapat so awawan. Siya siya no ni mawakwak do kabuan no ni akawan no tao do kanyi miraratanda. Sino sira o minatunara na mamnuke ni amata duto yi ragpit do pamaramanda. O diyan mga mering ataw saunam. Tamukatan nga no kajida ni makatukdan so pamaramanda angayan na jirani amata duto do kajida mga nuyungan.